var üyere erdiğim yolu tarasından. Ben onları baktım kendine, atın günleri yönlere, ciddi değil, birlikten, stiline, boğuluklara. Bildiler Somaliyetinde kompozitör, talağına melodist, kim tutları bir dödülaklı, Zahar Porfiryevich Vinokurov, türevde süs yıllarına tümüktü, büyükler derneğinin usubu, barı tutarıtılar, iti isteğin eğerler. Ağız arta doydu suratlar. Olurdu enseli çocuğun nalından sirin toyubut, ayaklardan aydadılar talağına, Somaliyetine kompozitör, ıdık gibi Zahar Porfiryevich Vinokurov, kübülüğünden sıldarınalar, kendi namın sirge boğdular, aras kanına, ügüz tereyinde volan askılar. Zahar Vinokurov kılgaz, ona kerolon, bir yapamelci, tılgınlar ayıl boğdular, sağ skirimin sanada. Kinologo sanatlığa salvanan sütte. Koyuyor in ulus kılgaz kemingen ülemekten ayıpta. Ol kılgaz kemingen suryan kalırdı ayınlara, tühörü istinleri narınları, gün günler dılı uasdan düspekke ılgınanlar, kemen yalan kavrananlar. Ağırdelerde tıl veriler, Pyotr Nikentiyevich Sivzafan'la namnari historia ve etnografi müziği direktörü Alexander Ivanovich Topolina. Oğazlılar bu bilgi namlı seri kendutlar ola Somaliyetine kompozitör Zahar Porfiryevich Vinokurov kanallar aktıkiye barakıttılarların nam müziğine adıttı. Bu bilgilikte terisibi sorun olan adına müziği artistlerler, kolektivler bir sürü katağımızda onunla folklor müziği kolektivler onun tahtından bu Zahar Porfiryevich duydutun sebetin bağlılar onu teğenin tahtından öğreneklerge onunla yine aymaklarga bu kiye öyle hamle terbikiler bilgi mahkalıdır diyelim. Porfiryevich Çakçı Nurokiyede yine Moskova konservatoriyaga verilen baran amastıkı ıradın başkirkığa Tokyo radyolar olan hikmetinde Osmanlı olan bilgi tepsiyene sığacak. Onu da saka köleğe, Anastasiya Lytkina, Kiner'den anlayıp tutağımız ünlüler festivallarıyla ıradın olan hikmetinde Çakçı Dağı'nı saka kulturada kayda kurduk tahımlarının narın kere üçüye kolas onunla ırı-bırına bireyler bile bir yaka ulakan sakalarga kendi tuttular. Ondan Zahar Porfiryevich bu saka istus tuğdugar, onu tuttuğudur, kümede çöpte ulakan bilgilerinde ödüğü sanılır. Büyüğünü Aktıkiye'ye ölçütlü kendiler bir yaka bu Saka Respublika'nın gimnin muzikatın aktara Kirill Afanasьевич Gerasimov Kafkaska Turan Kardinal Mahastar sonra mantan bilgi birler ansambulları bilgi gelir bölümünün ıçatlar bu namı aktarıcılar oğumuz karne osulatın uçutallara onunla ilgilendiler. Gelen bu köşüge kıtırlarlar. Onun menüde böyle bağlıdır bu umduğular Aktıkiye'ye baraktiğindeydi. Çakçı Dağı'nı Zahar Porfiryevich adın köyden kalıntayın diye bağlıdır ömür. Здравствуйте! Я, во-первых, поздравляю вас всех с открытием вечера, посвященного памяти яркого деятеля, композитора, песенника, уроженца Намского улуса нашей республики Захара Винокурова. Наш музей музыки и фольклора народов Якутии
является непростым музеем. Мы кинопроизводящий музей. Поэтому мы храним, изучаем фонограмм-материалы, предметы материальной и духовной культуры народов Якутии, произведения самодеятельного и профессионального музыкального искусства. Нами созданы более 250 видеопортретов выдающихся деятелей нашей республики. И это все видеоматериалы у нас хранятся в архивах музея, а также в аудиовизуальном центре культурного наследия Республики Саха-Якутия. Также в нашем музее действует проект быстрого доступа одним нажатием. Музей создает штрих-коды. Благодаря этой технологии наша постоянная экспозиция дополнена штрих-кодами, поэтому посетители могут самостоятельно получать дополнительную информацию практически о каждом экспонате. Также в рамках данного проекта с целью увековечения памяти известных лицов и популяризации музыкального искусства Якутии у нас установлены штрих-коды в селе Улаханан Хангаласского улуса на сквере, посвященном звезде якутской эстрады. В 90-х народному любимцу Александру Самсоновну Аиола 2 штрих-кода с песнями самого автора и наш музейный видеоэкспонат, документальный фильм «Минтнахтыларбын Элиха». В селе Эмисы мы тоже установили 3 штрих-кода с записями песен Екатерины Захаровой и в селе Алтанцы Амгинского улуса. В настоящее время у нас также действует проект. Музей готовит штрих-коды для именных скамеек аллеи певцов на ДК Кулаковского. И в прошлом году мы установили таблички с репертуаром Владимира Махначевского и Ангелины Фарушина. Также у нас в проекте о том, чтобы установить такую же табличку памяти Захара Винокурова в аллее певцов. И сегодня мы хотим представить вам подготовленные штрих-коды с записью из архива музея песен, музыку которым создал Захар Винокуров в исполнении Анастасии Лыткиной. Это Кугуматугунан Ре, с юбилея Саскыре и Лена Берегер. Передаю их родственникам Захара Винокурова. Они можете позвать родственников Захара Винокурова? Так, а также я хочу от имени музея вручить благодарственные письма за организацию этого вечера и за участие нашему главному хозяину мероприятия, директору Намского музея Александру Ивановичу. А также приглашенному нами композитору, это Кириллу Афанасьевичу Герасимовичу. Bütün günler Ovasıllah Alexander Ivanoviç, Kirill Afanasyevich, Naim Khalovna, Marina Ivановna Tüttar, Захар Порфирьевич, Naim Aktaran, Gülde Olur, Okuvarlı'dan Захар Порфирьевич, Kurov, Tövbe-Tövbe'nin Canım Sevdiğin Öşesliğinden Yıllardan Akıtan, onu da suya mahludan bu ürünler sağlamlığına dili isimli kanatlıca bir ürünler mengingatkan bicara hutan mengingatkan Захар Порфирьевич Сюсаров dari Izan Kamisiyara dengan menjadi kota bola terpisah dengan sendiri dengan diri Putuluna ini sebenarnya Australia Захар Порфирьевич Anadolu ona pamit oldu. Наконец-то Захар Порфирьевич память. Naim Khalovna doktora ştrih-kodlar o pamyatliklerine beyler oldu diye bakamalıklı onunla ki bu sırları bile bu bir olsan üst benim programda ki tutanmadı. Masadan duran diye benim programda takıl Maralı'nın tekniğe
o yöneten kim tutar Respublika var. Bir de şunlar o bunda bile başında политический деятель, определенный политический деятель сахар народу açıktan seçildiğinden bıraktan o tamamen gibi kullanıyor. O da bir bilgi gibi. Onun değerine ileride efendim benim burada. Bilgi paylaştığı kim tutar Respublika Partisi'ne ırgaların hızlı onlarla gibi emek adına bilgiyle ondan bu sahip bir var. Onun sahip bir canlı üyeleri olarak merkeziyet edileceği gibi bu üyeler birer merkeziyet edileceği onlarca gidi alınan o anı da esunları onlarla birlikte var. Onun sahip bir merkeziyetler bu süsüler nemin birlikte olsun var. Tarafından var pandemiye ekmeğinde bilgi site doğal sanat doğal onunla beraber grandanstek Patriot yılından kadar değer sanatlı bakalım, üstü medyayla bana yıkıldığı tutuklar. Ama bu değerli bir boldurular, terörler ve boldurular bu insanları anlaşıla, bu folklor bana müzik müzeyler, bunu bırakıp bir cumhurma, bu müzikal şola bu dilinden hangisi bir internasyonel ekibler, her gün aynı süper belediye olmalılar, memlekete olmalılar, tüm beraber bir albüm, zahar bir albüm, onların albüm orada harcalarının tüm beraber konuya ve bir anlamda kekelette arasında memleketlerle sasın beraber bir memleketler orada dolayı eğer ortak kalemin mahfuz olduğunu yaparken onun tutuluyor bu kolektifler, uzaklaşma şola kolektifler varlıkları seçiminin meseleden tanıdığım ona anlamak dedim. İlk manada şimdi gide üniversite daha var herhalde. Anladım. Zaten başka bir işte burada savunmalar ülkelerde belki de soğuk alanda olsaydı ona konuya ve efendim muhabbetleri oldular. Böylelikle bütün ülkelerde buldu. Onun dolayı bilgi dolayısıyla bu yıl Kübün İnstitut Humanitar İstediğini Basık'a köşesine baktılar. Onun Çiçeğir Noş'ta Örgüsü Konferansiye ama bunun varacılığı bulanlar. Onun dolayı bu konkurs genel buldu. Kamera kadar zavuşta konkurs kaldı da öyle Respublikanske Nilgir'de bu kadar olsa gerek bu bana kaldı. Hep Respublikanske Nilgir'de zavuşta ürünlerden yiyecek. Onun dolayı Kübün tiyatro oyunları böyle de istemelerge Ulhan diye müzikalde konkurs İspanyol değilsin. Zahar Parfil bir şey diye Ulhan diye tereyken onları kullandığı Ama böyle böyle. Birbirine hızlandırılarak bakar, birbirine hızlandırılarak prosesler birlikte impulslar bırakırlar. Ona постоянно öğrencilerden постоянно kimler ustalarının çeşitli bile gittiğinde çıkan informasiya kimler nasledici olarak из поколения в поколение bırakırlarken koyduğu. Onun da bu üstünü kurtarılır, onun da böyle pantolonlar. Onun da bu üstü aslında toplamda gibi bu iki de üst sınırda livarlarda petrolün tanıyla dedim. Onu böyle iyi konsil tecrübe bu araçlar var mı öyle konsiller. Yani vardı söyle döndürün nedeni bu döndürün Junun hangi sistemlerin anlatımı söyle böyle hafta bulun var kanal programı bulun tekrar bulun skala filişinden de bir var ne olur ki kurtarıldı Respublika'da anlatılıyor Rusya tanımaya tarafı Bakalım olun bugün Zahar Parfiliç Değerli Gerçekliklerge, Dileği Maktarıgar Irak'ta Gerçekliklerge Kavaliyetle ilgili bu Süsü Gökdere'nin bilinç Endara Gemisi'de de okurdu. Kavaliyetle adın öttüde, adın Dorkakarlık Bolu Alexey Simonov bu Parfiliç Zaharoviç
yılda, genç çalışıyor bir yıllarda Захар Васильевич, композитор, песенник, автор ударения. İşte emeği böyle ürettiğinden hoşlanmalar bulunmuşlar. O da çok güzel. Ama yok ben президентская библиотека не бывает тут как правительство. Он тут обзор постановление по работу секретаря национальная библиотека МИРГО, национальная архитектура МИРГО пока. Она не делит, где атын соғылып, үйретілер біле барады. Белгі бұл мандықтары әндері Захар Порфирьевич Дакені болуызын, Илья Дакиевич Дакені болуызын, Илья Егорович Дакені болуызын белгі бол. Әндер оғылы бұдығын киндерден тәрейден өссі байты болтарына киндері өссі баргеліктақтар бен. Ondan Алексей Семенович оғылығын тұру сұраға өйтерді нахакен тұрттабы, онда бұл музыкальный школа коллективігер бұмандықтен чәрен чәттар бұтын кәріға тартылырды бүйір. Ondan üstüne bir engin bölgenin karakteriyle bunların sayesinde Ülümünün aslında büyüğü giyer bu daha bir proses olarak kanalda giyer privatlara Захар için programın o sınıfların yöneticilerin, müşterilerin törpülerin adetlerini istigamet ederim. Tarımının birbirine değerli ustalarından barı gösterdiler. Levakta, ondan toplantı, cumhuriyet'ten sonra aktif yerin muharribine muzakayla kurar, sakattan masakatın yakınlarda olur. Personelleri olur, bir kelini olur, majlistir, kelini koyalım, bu kapasitesine, kapasitesi tedbirke, kapasitesi tedbirke, bir altında da durmaydı. Nimet edip, onların bir toplumlar, üstü prezidine koyalım. Ulangan bizim ulangan meydan bakıp tekirleri değil, ağamları. Darboğda ikinci sürüt olsa var idi, hükümetleri akıllara aktarına bu safayçadır, müzgâsıyla personelin buraya taharika, safayçadır personelin buraya taharika, safayçadır oğlu kanserleri üyeleri derken, elbette ondan bahsediyor bütün var ağamları oldu. Onu da kendi ilgileri ağabeylerin kendi kulağına ilgileri var. Onu da bu altın sınırlarda Zakarlı Kur'an'ın Nusyanist olan ayrılan altın sınırlarda bu Zakarlı Kur'an'ın yeniden ol ilgili olan altın sınırlarda ayrılık basık ilgili maddeler olarak bilindirilere kapsayarak onu da bir hikayesinde olanın bu namurda türevlisiyle bu arada olan, müzikaliş olan, kelim olan, diskusyon olan, deneyen bilgi veremem, herkes bir hem o Türkiye Allah'ın Allah'ın bağırış olan, ismigarın bir basınız olan asanı hücum, versiyonu ve tasarımın değerli hükümleri unutun. Bir olduğunuz rahatsız olursa kıtlanlar, müşterilerin tahmini, Müslümanların yolunda, Resiyske yolunda, Resikaske yolunda, Sikilahı kırklarına bu Захар Şeklinde kuran adın dönem yolunda yönetim tahit edip, onu da ilgili bir yıkanımla kesinlikle yönetecek aktar. Ben onu bir yıktan bir kapasitar tasarımlı bir yerine gidebilir. Müzika, bakın müzika, hatta orada bir yıkar bütün arkadaşlar eğitim ürünün tasarım müzikanlar karışıyor ve tamamen birlikte müzikaya yaptı. Onun da bugün bütün bir kapasite tasarım bu müzikalist olarak menar olarak yapıldı. Yollar açılımı olarak anlamında da. Bunun da Ortayakanada bu Захар şimdi burada top bayatlar turlarga kurulacaklar. Yine bayatlar Kağıtlar, uçaklar, kağıtlarından bugün bu kimi üretiminin belki müzikatın onun yönelen çok kuvvetli tüyetler diyorlar, ayağında bugün yürüyorlar,
Batı tuğman ayıptırılığı muzikalar onların bayat olan göçertiyor. Müçüvatın oğullar Urhip olmasın diye dedi. Isılay ayıbı dediği onun kullanılan bu anda bir günde gelen durumlar bir ıskılarında üniversiteciler ve neşlerin oyunları ise bunu görüyoruz. Tokalarının bir türlü duvarının bu folklor müzika müziğinden yarısında tutarlılar müzika bir şey duvarının manasında şüpheli amsiyetler bu birleşme etmekte kıta kuruluşlarının tutarlıların birbirine Mutlu'nun süsüyle bunu tasarlanan o materyalde belki üç dolar değerli kimseler daha biz boyunları yapıyor olarak onlar bu. Serius kompozitor atas era jadi ona bu zaharin bu bihe bir oyuncu kalanlar müziğin bilinleri kine bir terimurluk o öğrenci bilimlerine şey doğru boyutta Şüpheli olan gibi akan şiddet verimli olan kompetisi olan ini saya kerja warna ini kalau ini belajar waktu warna musika tidak ada awalnya cuma aja orang yang akan itu musik cuma aja. Jadi ini kalau kita kini bagaimana arah sengaja. Onun ini rumah kita sekolah kita. Aku belajar akhirnya tahun mereka bahkan kita dijual ini kebetulan tahanan akademis lokal tahanan kita orang kampus kita ada official jual orang kini kita tidak heavy berasal dari negara masalah orang kemudian isu yang menjadikan akhirnya apakah terjadi ini sebagai sudah kemudian itu sendiri juga saya warna kriminal kita kemudian kriminal mana kriminal juga kemudian aku juga ada makan kemudian warna mana yang disulahkan bukan bisnisnya ia bisnisnya ini harusnya orang dengan hospital mungkin orang ini dengan ahal orang uji syarani dengan orang bergaya ini harap orang itu orang yang disulahkan boleh kita akan karena boleh taksi kalau
услуг намедирует. Он только сборник Махаландра, где это сборника, и он бессмертный, он аванит Хадаха, Анатолий Семенов, Поминов, Торбуч, который прикрыл один сборник Масуда, Антон, это Хадаха, это хинди. Kita jadi atas rata sakadero biasa. Yang orang-orang nasi ketika kini bayangkan dokter orang dokter kita secara manusia kita buat untuk sekarang itu kita ada Indonesia ini bukan bikin komposisi kalian akhirnya cium macam juga tinggi malam Tuhan rasa ini bolehnya ayatlah mengkau kini itu menjadi ketika konsentrasi seperti yang Allah Allah ini berikutnya orang juga khusus umum di negara karena kalau sesuatu yang berlaku ini perbuatan anak ini perbuatan itu bayangannya perbuatan karena seperti ini seperti ini mana bahasa kita sungguh tak banget ini adalah balik sekolah keterima balik itu semua balik sekolah masa tentang sekolah itu Allah akhirnya orang jaga ini apa terjadi masa orang itu keterbukaan akhirnya tuh akar Рассуждение хочется ничего сказочное это он на сюжете какая-то генерально вот он просто качает который он на эти это качает только Захар Патриневич как это была тема тут вот он вас который Ona tuhan akhir mana video terus nonton mana juga mana khobar mana video khobar mana
Bugün turut şuralar уже tohtayarak programlara giden oğullar bizim kutu barınasların gülüyor ama o kasıtlık kadın oldu. Onları kolay oğullar kullandılar. Bu türlü değişimler oldu. Başka onun için sastar gülüyor. Bugün Tentunya usaha kerawatan isunan kullanangan usaha cica tu juga itu usaha menghukum juga kita usaha ada itu ada satu lagi juga sesuatu yang baru ini kan khas sesuatu ini juga orang kami kita sekolah Kaya betul-betul itu yang sesuatu karena ini kita doa. Kalau sekarang kita kurang segera uji mandi, jom orang waktu ini ucap koga kian itu membantu lokal, agar mereka historia di sini kawasan ini historia yang cuma sekarang kita ini historia ini Islam yang bangsa yang bukan orang lokal itu cuma sahaja untuk historia orang itu juga Mana sirna ini suka sirna jangan kita sekolah itu beliau dengan mencoba untuk berkata dan saya menjing asal ibu menjing anak hari kita menjing. İşte günah işler oldu. Bu arada
başlandı. Bugün namı araziler tezimden topluluk yerine döktü. Mümkünler bir şey yaptı. Tabii. Evet, evet. Konuda ayak. Bir sürekli bir hikaye. Dia dorsal atau sebagai sekolah jaga, kalau ada dia politik kesulitan. Atau kesulitan kerjanya dia kesulitan. Kalau sambil dah kaya, bisa berapa dengan sesuatu yang ada. Atau dia kalau bagi paham kesulitan dia baik, dia kalau surat. Kalau dia sebenarnya dia dah bayar teknik kita akan terus terus dia dah saksi dia kalau terus aku bisa kalau dia sebut aku nak ada dia aku kalau dia ada kerja banyak dia kalau dia kerja jauh disini tu mana pada gimana mengasih dia oh dia itu sudah kerja itu juga dia itu kan orang lah ini dia harus kerja ini dia berada kan kerja itu sudah kalau dia itu oh pada dia itu kan dia saya kan kerja waktu itu sudah Kalau dia kan juga ini semua dia harus berapa dia kalau sudah dia sekarang apa musuh dia apa pasti ini sekolah kalau dia kan duta dia sebenarnya nanti sekarang baru untuk fokus awal dia ditulis dari dia kan kalau apalagi sekolah di sini dia Jadi, nah, isu itu lah. Kalau dia ada di, kalau dia tidak semua, tu konsen itu sudah rakyat. Dia kalau tidak juga, kenapa dia tidak berubah? Dia pencipta dia benar. Kalau orang tu sebenarnya kalau lagi, kahar dia berubah dan berubah. Dia kalau dia tidak dia ada kalau dia lagi ini kan dia ada kalau beberapa yang pada dia masih dia saya itu kalau saksi dia kalau apa saja kalau yang ada dia untuk tidak kira ini dia tidak kalau orang tu orang itu ada banyak dia sama kalau dia ada itu adalah dia sebenarnya kalau disuruh berjaya. Kalau ada zakat kecil, jadi dulu kita bisa apa dia kan ada kalau berat dia apa zakat. Kulo itu dia yang bisa dulu. Kalau dia itu ada dia kalau saya dari bahan mau kulo kalau hal ini baru dia itu zakat dulu. Kalau kita dia tahu dia ada dia kalau dia ada kalau dia bukan itu kalau bukan dia tak ada kalau jauh kalau berat kalau orang baru ada jadi pergi kau ada itu pergi kau berat ini dah orang bisa dia berada pergi apa dia harus apa uji lagi berapa serada tidak dia kepada bukan itu berapa jadi bukan berapa Abraham dia oh ketemu kalau kita sana sudah kerja kapasitas dia kalau urus dia tetap ada kalau susah sih terus kalau cerita terus jalan kalau dia jauh susah banyak
Muzikalda Onu söyledi ya. Orada direktör bulduğumuz sanayet kalası ve ben bu yukarıda ya bileler. Orada bir gün bana dedi ki onun basma bir listesi verir. Biraz bana tutsa ya şey böyle ya. Orada daha fazla var. Öyle değil. Bir de okurak tek bu Abbas bir de okura İsrail de bir var. Orada kadar bu Muhammed okuraktan adı döndü bir okurakta. Kita sudah tak masak, orang orang hasil kita. Orang itu kuzey bah, itu kuzey ini kuzey tidak kah? Umum itu orang tak sedih jadi. Kalau kita semua sedih jadi. Ia orang itu orang jadi tidak jadi tidak saja. Orang ini sedih apa kata orang mana resmi kerja sana pada suka orang ini kalau dia jadi hotel. Kalau konsumen melakukan yang benar besar itu harga, besar itu soalnya konsumen bahan itu suruh dari kita. Kalau dia kita kita sambil aku nama kucian sebenarnya itu kalau harus ada orang. Orang ayat kuburan kita tidak. Kalau beli sebenarnya kita dia masih tua kamar tua, sini saya sekarang lagi. Aku juga ada, ada lagi. Jadi ini kalau ini, orang punya orang suka soal bantu soal sekali. Soal Islam itu orang itu akan bayar kasar dua untuk orang itu pada dari mereka tak tahu mereka kalau ini bila ini yang dia kalau bila sekarang dia kalau ini yang sekarang bila apa dia kalau apa sih dia proses ustazah kalau ini yang dia nak buat apa sih dia kena buat posisi juga tapi bila dia dia kan kalau sekarang itu pertanyaan apa tu apakah kalian sakit ini kemudian surga lagi? Pada kata kemudian, apa itu merasa terasa? Tidak tahu. Oh, betul. Oh, betul. Pada sekolah ini, kata itu orang kaya kalau itu, pada itu dia tak sadar. Tapi dia pada itu kan dia boleh panggil karena sangat berani. Jadi itu tak sadar. Waktu itu sekarang itu banyak tahu saja. Padahal dia itu pun ada. Orang itu kan dia auto ketika itu masalah auto tu market era nasional. Bahawa itu terus terjadi. Ada orang kita nak kita kisah kita. Hotel dia orang itu dia berkata awal pasal kuda dia. Orang itu kita Maka bukan. Pada zaman itu guru mengajar guru, dia sekolah. Itu jadi sekolah dulu. Dia jangan kaya. Soalnya kalau kaya, orang dia kalau apa bukan sisai dia. Kalau kerana mereka dia mereka. Kalau bukan kalau dia. Pada kita sekarang itu orang jadi bisnis. Kalau kita ni kita asal kita ni kalau kita kalau ada, kita kalau ada margin kalau kita kita kalau sekali asal ada kita kalau kita mana kita dia usaha ni kalau ni kita ada maka sekarang kita akan untuk bekerja. Kalau jadi berada bekerja, betul. Sekolah kalian itu mungkin jadi beda sekolah Australia bahkan dia dari jauh itu kalau mau tahu kemudian
Seneleri vardı götüren ağzından tutuktan olan ki o skola olan bir skolanın öyle havalar. Onun divanından saya vardı ortadan öğrendim. Kirim bilinde doğru. Historia'nın hakikaten de bu kendi sahara varmışı. Bu partinin kuruluşları açık tahmin edilen bu kedi o yönetici hamakları o adamı Tindahan biletinden vakiyetler. Kendiler olaraktan tuah inspektör yang berupan, inspektör itu laki yang datang kita dengan kita berada di tuah bukan mereka bu ini kita beda tidak nomor ini kita kasih kami alat nonton jadi kau sebab kita bisa berbagi kalau sekali ini saya kita kena nonton itu yang kita bukan berkenaan bisa sekali kita pada atas rumput untuk berkegiatan kita dalam barat ini kita juga itu yang menata kita orang sahabat oleh ini takut pola begini wilayah sangat taat dengan dalam hidup kayak untuk orang untuk yang kasih seperti orang untuk kita akan ini orang terlibat nolak terlibat sebenarnya alhamdulillah mahtau berbeda itu ada berbeda itu tu negeri dan kebaran bila atas sekolah Islam berkarya belanja mungkin dan berjalan. Orang itu orang permasalahannya menjadi kita berhadiran itu tuh kudus sebenarnya kelas nah dia orang tu dah. Kini dia tanah. Bersama sudah jalan ke bawah. Begini susah. Beliau juga ini bahasa kita tidak bersedia. Bersedia dia. Bersedia dia. Orang yang aha makanan. Jadi ikan ini boleh saya kata kasta dengan kita sangat terbolehnya. Kasta ini noh. Itu betul. Pak, Oh, itu betul. itu Pak. Sampai tuan yang tua, bos sejaga jangan kita jangan ocor dia buru bihin kok sekolah dia ada kok bola dengan
sığınalıdır. Dini güdüye ayrı tıralara sakatıllan bayım buharı, gönüllerden gönüller verilen uğur büyülen buharı doğaya doğar. Ubasallahı kılıcından bugünlü büyürler direğin kırkılardıra. Mananın bilgiler samayitlerine kompozitör bir dödülardır. Zahar Porfiryevich Ulinagurov, dönemde süsünden Allah büyürler direğini tümüklenir. İndikten zamanı enseli oturduğun yen kolada, var canın düne duru, var bir bütünsen bir sonu olan, özsürdü tıpçalı havayıdır. Dağlı yerlerinin doğuyanı, çoğu sorgulu. Ületten yürümekten üleri kaptırma, mukavva